I pozdrav svima narode, dobrodošli u Need for Speed Most Wanted 2, igramo multiplayer original, ja i ovo smo platili 50 evrića i igramo sa joystick. Nemamo naš facecam pošto smo mnogo ružni igrači, ali nema veze. Šta ti Jovane kažeš za ovo? Da je govno. Ide kako tera fokusam. Ne znam što je tera, daj meni da tera. Probat ćeš tačka. Kako ide bajo moj. Gledaj ti ovo. I sve nas igrači nastavit. Evo nas. Ništa te ne čujem. Šta kažeš? Kako je moćao sa joystickom igrati? Gdje sam bio sve godine? Dragi igrači, idemo na trku. Šta se dešava? Ukoliko vam se svidio ovaj klip, lajkujte i subscribeujte. Evo gdje su ostali igrači! Počinje trka! Počinje trka! Prvi ja igram, pa se Jovan Savić igra. To! Trećeš, jebem ti oca! Jebem ti dedu, pradedu! Šta je sada sa sebi? Pa gdje je sad onaj govna? Pa kusa ide sa mnom, tvoj! Dragi igrači, Jovan Savić sa mnom. Trkamo se za 3, 2, 1. Idemo, bajo! Šta je ovo? Kreću gore! Ne! Mama, zadnica! Jovan, prokljuvo motor! Ja 10. mjesto, ej! Kakve su ovo ludačke? A sranje trka, sranje!